Пәлдер Ульянов ячелі Чуваш патшалық университете чавра жылне, алы белікміш юбилейне балы дуре. Шак пәлдерішлі болымаға лаза аслы школ хайнюмне анлы телевзем лартна. Университетін шак тапқырды шеденевезем жинжен перін черетлі сюжетра. Студентсен шене парлежевзем, наукари грантсем, вренюри, пулдарулыхри, спортри жиденюзем. Шага йылдах юбилей шурдалыгынчи курымлайшсем. Пәлдір гунда оспугаган шамрыксем бали кызыклы лаптыксем ергелене. Самохран университетра адылжи федерацию окрыгынчи пәрремыш добро центр. Студентсен жәтрәжізен штабне карьера центр не учна, тада ытыде. Юбилей шурдалыгынчи аслы школын сынзыбачи деп алырмала хулжынна. Буны ытла аудитория теп корпусын столовыйне, библиотекана, тада общежитине тепренюза защинетне. Кунда наука жиденюзем, порризавындар айтмырмақ техника, науки небе. Терлі шинеліксем, университет порнышынже ползайыртырыш. Аудиторизем, лабораторизем женерен ұжылшышым. Халі бәдімбек шинелі, өтлірақ бедегі баға ен бұл. Университет адаланынше шын малдан студенттен жоғышне, шуда илметарышне. Мүншін дезесін бізен берен белде, бізен специалист болмалы, бізен берін малашылыға тұсмалы. Вот шак позиция халхивығытыра университет шын педе вырынлы. Пәлдір Чуваш патшалық университетінчі студентсен парлежевізем аллы билік үрі шатпа марафон бұжарны. Кутап хырбажы шерлахман шамрыксем, акция малалады смайы жынны. Паян хигуна варай шерытла үрі штума әлгірне. Бұжарулы шамрыксен шеденевзем тадақ бұр. Волонтер центрі шержеври куене бейшлеген чи лайық вижі организация шутнегене. Шыравжызем адылжи федерация окрыгінжі слетра иккемеш полна. Аллы билік студент ГТО нормезине ылдын балылық порнышлана. Палыртмалла учреждениере шагынвали ядарлы центр худаяна. Ебі хам шак главный корпусра вернедіп, те ман парызым палақ шак шенелні аудиторизінже ирдеші. Мана ұндаларма педетивеш. Ебі шак университетра вернежін педе мұқтанадып. Мұнзырым үште. Тарлы спортивный секцияне де жүредіп. Первым кумда студентсене тарлы енжен развиваться дума тарлы секциям уже хамебы лыжный секцияне жүредіп. Итні жолда ебі гето нормативізе сдават туза ылтын баллы илме тевіш болдым. Мұнзорым бүшне ебі тарлы университет шайынже спортивный социальный зенже призовое место земельме тевіш болдым. Мұнзорым бүшне республика жайынже. Университетра шагын баши шырлахашын мар. Малала тадада андырақ ішсем пурныша кірдестелевлі. Чевашенькаларым вали Оксана Верликова, Вадим Владимиров.